anu da maraba kana kaman how programs or abu no programs on ta ta ku kamna na titi a shihiya shanga den zuwa ganda ta dagbang ta gana ta pahta tamai tan fune. This one to be precise Ghana zahi elen yele katinye videos of Accra ba dem besham enta da ba min da ne yele karama de la doshi kana angle ma dunia lo la kam don pa so tin yela to northern region or 5 northern regions no etwa enta haka ti wele these days dollar nyala ben shaden shi I'll be going straight to the point and dollar ni shi ma katinye ka government united to put things in place and yeah like niama gba shi be lower first member sha kam den dai chen dalir shel din ye dollar du nira tunira gbaza shi ka solo ya yinatiyele be amana dirbi yinatiyele naba ko be ya no be wum dalir shel on bon ta kan won ye first time ka tien yalla la yetu ala chenwo tinamin pun non previous like 2 years ago tinamin ye yetu a chenwo den dala nan ka chokan na be no loran da kan na ma ka nyika ben yara dura ben shakam de malala kan no lor be ben shakam de malala kan chuma ka nye kara dura so I ka ti wele lor first be no bo only 15% ka nye ka GPRTU or maybe di kunye shaba ka nye ka a bunch of drivers shaba ka be yana kama no bambe like maybe no wom share from different sources no bang information ma wombo because aina ka ti wele da behba da behban sana na some in such a way that da behban to yar man kaman tin da ne shama ti dalme ka lorma na ambo so tiyan kwale bobo ma dan affect which ka I ka tina wom lagba ban to mal ban shi abin na mai mal shir para be petrol actually last week kara da fa bonda kan da fam da kunya makaman aku da fam user 3 days time and da fam so be announcing the reducing fuel load fares until pa 1 week channel still can any information about dan apa even have neither information man abu because a charge ma chen me dwell under pam shop kama mami ne pambu ya so why is it that ka dita kana nwoma katenin ku ba tabzo tiyan katenin ku ba tabzo ma anda tara scenario shele aku to zang len yel orpam den che ka aku to zang len yel orpam ma an yan zang a driver tuma ma nyel arpam sham la arma ne kya pam be diyan nan ka so kan be ka ambe sham la arma ne kya pam ma be che kar nyel orpam because smiti yeraba boy ai ne la arma pam ka gba chang na te da cement de ban rem bi Allah ka da sham la ku to da di pashale ai be akpama stores bi ai ko har shinkafa kpan sin pa ga ka za sa bo yes the boy but am bo ka gba de la shella aside mbala agben zam chang te pushing on different sizes to zo yongo be da gbambe Africans to zam be shale te ta ka ne la yilmi ni ma na kai chang gba te bin yara Allah so aboma doesn't mean you are losing something to zahiri nzuar na wone ka wum da tatan bana zal gun tum da tuma dual den dual shop an boko gwa boma are nya maka shefulo kam ka bihaguma be freely ka ti chana ba za asma da ta na make more money an za asma ka so ba za ase ayya for ma agban chang to mai so bukata an mai so bukata mo gban zalala no so I can't will la yellow mama ntaha ma be bambe tudu wona za zomya na woni biyan na unzo ma ka sate na won ka foro jom be ka chenche chinyel ana unzo ma an yanzan adai ti shelbe amin anin set up sun su din ka na unwa dollar nda durka ne ma dura fine the pay dollar was stabilize me unkuze ha le backup tie no this time nere shia kabia ya fine and that social ni nyawa pa ya ma tin chang ma rabu be I don't know be akubo ni nyawa ma ru bo ya nere dab to ma be ma la lora ka anye boron mba banga bor na ye shede ne timi katin yam bolle shambe tin yam mal ya sham karpa amana katin bolle abor na jeza amana mbara di pa shere ba an dir la dunya ka ta halan ran kunya da gulma da na ma no so far as ben ya kawo ka so bi ne sashi an ko por ayama to an ko por niyama ne abin boma la no nya abor na je za ciyama da den do magula don kunya amana kan ya haramuta so until ka tataptil tam nan bo azwa kamine zuwa den yen ma an ku harake ma agbayan kyan mata da shelfulo an za suna ku boka nan da man yan yi ko dama agba bukata yan gbala shelfulo
so ai nyama ka anang the business ka chang kama ka naun ti yihra la orna sheplo ka ab bang dem pa ja ka ne anya ka anyar kung be ka kur ka na ba na tal wa tum na ka ba mina tum tale ka chang te nang shirku bi a chang to kuso kon kon ye tale yala pambian ka yan jamla amina ni se tab sun sune kar ye tale ta ka fanam yarte nir zo mo pam ka naun on zabre ni se so zo pam yala ben yen di so zualense ami kayan boile shampahla zualense ki dernier moment de ko kayan boile shampahla zualense nyel de zo tin yel sham zamba de pan latin yel ngoma te bibil hankal fune ay nyaka hankal berende be ka na un zobo ka yulde ne kan ya kaman yel man ka ti yer ngoma de pan la mina na un sunsu no bet kaman how programs o ton ko yar sham kaman how ka tien yel ne dola duya ka ta pahar ne ba lora kaman house ka dola tien shi ka tien ne to ko shi ne mama Abdul Basir Kutire Yusuf Abu Turzon nyem producer